Ministerio de Naturaleza ya acaba trabajando riba diferente desarrollo positivo y ave nossa paraqueto caminho que nós lança projeto piloto, uma iniciativa para a escola básico para assim que não pode registrar e há a chance de uma plantação de agroforestry na própria escola. A iniciativa aqui tem como meta para educar a seguinte geração riba e valor de agricultura sustentável e mais que outra coisa, promover interesse também do setor primário. É muita nata a oportunidade educativa para sim a tocante agricultura sustentável, usando técnica de agroforestry para melhorar a qualidade de suela e mais que outra coisa, eliminar o uso de pesticidas. Además, o projeto está aportando a segurança de alimentação e autossuficiência com enfoque de escola, que quizás por ter limitação para poder chegar no tipo de projeto aqui, quizás para limitação financeira. Escola por começar a registrar já acaba de 1 de novembro até o dia 5 de novembro de ano aqui na e bestuur de escola lohaia carta cultura explicação na passini que na tudo detalhes relacionados com o projeto aqui na total de 10 escolas loardo escolhi para participar no projeto aqui a base de algum critério específico e critério da maneira é motivação de escola terreno disponível que tem água e corrente disponível no terreno aqui e também o compromisso de escola para participar no projeto aqui. O Ministério de Natureza está trabalhando conjuntamente com Santa Rosa e também com Living Soil Aruba para dar uma guia na escola com nos poder sostener e também brindar o material necessário para a planificação e plantação de mata e também como anda com o terreno mesmo também. Además, o personal de escola e também voluntário lo receber training tocante a técnica de agroforestry, manutenção e cuidado de plantação de mata e também a integração de essa aqui no currículo escolar. Me quero que todas as partes que estão participando, tanto Living Soil e Santa Rosa, nós podemos garantir uma execução exitoso die project aqui. Daar zijn we de eerste food forest hebben we daar aangelegd in juni 2022. Dus het is nu iets meer dan een jaar en 3 maanden oud. En ja, een succes zou ik zeggen. Kinderen zijn ontzettend enthousiast. Ze komen 1 keer in de week mij helpen. Dan krijg ik uit elke klas 1 leerling. Dus ik heb 14 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Die komen helpen met het onderhoud. We knippen het gras. Daarmee leren ze dat dat het nieuwe voedsel wordt voor de nog groeiende planten. Maar ze leren ook bijvoorbeeld dat het gras knippen betekent dat er een groeihormoon vrijkomt, waardoor andere planten weer willen groeien. Dus het is niet alleen maar een focus op voedselproductie, maar echt een ecosysteem wat je de kinderen aanleert en waar je ze mee laat ervaren. En ja, dat je ook op een duurzame manier voedsel kan verbouwen, planten kan laten groeien. En wat houdt een duurzame manier in? Ja, dat is echt die samenwerking. Hè? Dus syntropisch agroforestry betekent eigenlijk, je mimikt een soort rainforest idee. Dus je gaat kijken van wat gebeurt er nou in een rainforest en waarom groeien planten daar nou zo goed? En hoe kunnen we dat toepassen in regeneratieve landbouw? En dat is wat we doen met een syntropic agroforestry. En dat straks op scholen kan gebeuren en dat kinderen daar jongs af aan ervaring mee gaan opdoen, ja, dat is super.